Ini nalainai sini jail police selarong bagi sini friend song o jaga beri rong bagi ya. Norok o video pura details pabe norok paya sak nai tong di norok paya sak norok nang pura details to details sanai. Hai norok busi gelak. Opening ka khub jora kom tini ni simino starting ka tini Sunday hai pano tini simino norok joma riman sinai friend song. Kai o jaga tamu joma mare nai tamu ma khai nai khelata ma khai nai oborok pebak ang norok details to details sanai norok paya sak nai tong di. Paya sak nai jodi busi angke norok comment khai di friend song. Hingga sini oro total vacancy rejak 249. Hingga friend song sinom keto jail police wardar male home jail department to sini Tripura government ni wardar male vacancy tongo o jaga total 249. ST rong ni bagi tongo oro 60 undeserved tongo oro 152 SC tongo 37 friend song. Hingga o job hingga to group C non gazetted scale of pay level hingga 6 omo pura direct recruitment tamu ma khaine hingga norok o jaga o written examination marnai 85 mark ni ar pore interview marnai 15 mark ni ar pore tai physical fitness test najangnai friend song hingga norok oror nani hingga norok ni boyos nga nangnai 18 থেকে 27 oror rojak ST SC tai government employee candidate hingga to relegation manai 5 year hingga friend song o jaga 5 year man realization man khangke 32 tai corona ni 2 year realization mano hingga total 34 year jorate rimanai ST candidate dok ST tai SC candidate dok hingga educational qualification hingga friend song o jaga undeserved category dok hingga madhyamik pass SC ST dok ngake 8 pass hingga norok o jaga rimanai hingga friend song o jaga home guard tai civil defense am heroni bo guideline jotongo norok hamke naina di joto am candidate dok hangke hingga 2 year corona bagai rena hene si samani hingga friend song norok tabunga ni norok bo jaga joma marnai tai bufrun timi joma marnai hingga ko tini 4 tarik December tini ni simuno sengkha hingga 10 tarik December ni saring ni 5:30 ta ni bisingo norok complete mark labinai direct hangai joma marnai o jaga tini Sunday holiday point including khajak Sunday sundu rimanai norok joto din holiday fan tong di norok joma rimanai hingga boro riman marnai hingga friend song district wise o jaga Unukuti district ngangke SDM office Kailasohor under supervision of superintendent Kailasohor district jail Unukuti wa Kailasohor Unukuti district ni je superintendent Kailasohor district jail ni ajago nor thangi marnai north ni ngangke Doromnogor sub jail superintendent ni office afore dolai ngangke SDM office Kamalpur under supervision of superintendent Kamalpur sub jail o jaga marnai ar pore South Tripura songga ke SDM office Bilonia under supervision of superintendent Bilonia sub jail o jaga marnai norok ar pore Gumri district jara tongnai rong ke SDM office Udaipur under supervision of superintendent Udaipur district jail ar pore ta kaisa ke o jaga Agartala je jail ni director office je jail department ni je director office o jaga marnai West Tripura Sibaijola Khwai hingga jotono o Agartala thangai marinai hingga ke sini norok tam kagos marinai hingga o jaga jak norok ni voter ID card phone adra ID card phone ID hisabai norok kaisa marinai apor norok ni PRTC marinai jodi madhyamik pass nai rong ke madhyamik pass joto tai norok ni marksheet tongmani madhyamik 12 BA je tongmani norok marksheet di jodi ni qualification kebang kangke jodi nang madhyamik pass simin nang madhyamik admit bai madhyamik marksheet di jodi nang 8 pass ni sirnai kangke nang 8 pass ni certificate di friend song marksheet tong kangke marksheet bo ready 8 pass ni o jaga sajak educational qualification certificate ni inka caste certificate or norok ni ST certificate marnai jodi nung je kono service khaitong kangke ni no objection bo joma marnai nung service khaitong kangke hingga jara home guard am hairong kangke to borong ni department ni hoite borong marnai hingga norok o jaga recently passport size photocopy ba photograph norok marnai application of photo roi tai kaisa application ni mane form of photo thewui ta tinta hingga logi sobui marnai amtiki sajak hingga application ok thingmoti rejai angkangke document ok thingmoti rejai angkangke norok ni document reject khai rejagan hingga norok ni joto document xerox norok ni soi bordi self attested hingga friend song norok o jaga khelar tam khainai exam rok tam phainai obnoti kisa sanai syllabus forwarder
written test ni bagai o jaga o puila 30 mark tongnai norongni objective type question norongni jail public administration human right gender and law বা discipline am hairongna tuinai constitution police health nutrition am hairongna tuinai kisa o jaga o phainai 30 mark ni general knowledge relating of Tripura and India geography and culture no tuinai 15 mark ni phainai arpor current affairs phainai o jaga o 20 mark ni English language class 8 standard ni 20 mark phainai class 8 standard mane norok 6 to 8 jorani kisa English grammar srungina di amtui sawa o jaga o mukhik interview hongke topic in the written test ethics smartness knowledge of Bengali or Kokborok mane norok Kokborok tai Bengali tuini norok no mane kisa smart ngangke ngi thang kuno asuk bedal kare mukhik interview rong bagai total 100 mark ni ngo ngke norok ni o jaga height tai size tamu ma khane obrok nani di norok hai ngke friend chong or kisa kusung nangnai jail police jehetu passport pass in singna nangnai ba 165 semi nangnai ST candidate dong ngke tai bad baki rong ke mane prai passport 6 inch karani nango ngke or chest minimum 78.74 semi full yawai ar fully wai 83.82 semi makari nai omai ke rezak o jago hingke friendsong o jago romdi high jump simise norok ma khanai 4 foot tai kun khain nangya ekbar bai maya hangke duibar chance jangnai oro high jump simise ma khainai tai kunu khela korei kisa kusuk nango asuk se friendsong o jago hingke je qualified candidate narok borok mane high candidate qualified tai chess candidate qualified norok simino high jump test mari nai ini sawo jago mane nung high bai tai nini chess di khangke high jump mar nai ni sawo o jago hingke high jump rok ti kimani pore hingke nono written test najangnai written test najangmani pore jodi nung qualified hangke nono interview nungnai interview namani pore nini merit list nongkhonai merit list nongkhoni pore nono offer rijangnai nini o jago sajak hingke cut off mark system khlainai o jago je merit mane romdi vacancy 60 ta hangke je 60 jona gobang borongno o jago manai amtike sajak hingke or form tongo friend chong form norok o jaga photo thedi tai yango logiwo je tai 3ta copy norok subi ready or tam tongki sanani lagne full name block letter by cd mane capital letter by norok ni full name cd ar father name cd block letter by no present address village post office ps district state pin number jodi same gangka or do cd permanent by present address gangka ar pore dong ni date of birth cd gender cd male da female male o jaga joton male simi nationality indian educational qualification o jaga educational qualification on je norok ni qualification tongmani norok cd BA pass 12 pass madhyamik pass 8 pass cd qualification ar pore present occupation nong tak tam khlai tong unemployed bidi jehetu kun khaya ar pore jara civil defense am hairong bagai inko o jaga kisa tongo borni jefru borok civil defense rogo homeguard rogo bufur hapka abun det kisa marane oro inke nang medium bo written bo language by written exam ranai o jaga english mane rokhe english tai bengali o jaga short com ni bagai borok english tai bengali simisi ratio oro inke nung sus khaidi english by exam ranai na bangla by inke oro place nung agurtala rekhe agurtala koilashahar rekhe koilashahar ready date ready jedin nung jamarbo apro ni signature hoinai ni document ni xerox joto document xerox signature baidi riuinai nung jamai rikhangkangke ngai thanai friend chong ngangke asungno deise jotono hainai hambai